Rutinitas sing diulang terus saben dina layak kue bersih-bersih tapi kok disit. Biasa tak ngumpulna nyawa disit, guys. Lanjut buka korden karo jendela. Ki egin petang dedet we, guys. Lah wong egin jam 5 kurang luwih iki, guys. Jendela kamar mburi juga tak buka kiki, guys. Anaknya orang pada tangi pasti nih. Lanjut wis mandan padang tak gugah anaknya, anak wadon disit sing tak gugah. Lanjut anaknya lanang juga tak gugah. Lah ya kon tangi, kon sholat, guys. Wong wis sak tengah 6 iki. Lanjut inyong nyapu ruang tengah, ruang TV ki, guys. Longane disogrok-sogrok lah ya ben resik kabeh. Nek resik toli penak diambah ya, guys. Lanjut nyapu kamar ngarep ki, guys, kamare anak lanang. Lanjut nyapu ruang tamu, guys. Dilabahi wis padang lah, guys. Jen waktune cepet banget ya, guys. Resik akeh banget jen omah bendina disapu kok ngeres bae ya, guys. Lanjut turunannya juga tak sapu-sapu ki, guys. Alhamdulillah akhirnya rampung beberese inyong dina kiye, guys.